Għaddew 3 snin minn meta l-poplu tar-Renju Unit ivvota biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Iżda ma' kull jum li għadda, l-insistenza biex Brexit ma jseħħx kienet persistenti biżżejjed biex ittawwal il-perjodu ta' tluq darba 2-3 u anki waslet biex issejħu elezzjonijiet ġenerali li ħarbtu d-dinja politika tar-Renju Unit. 23 ta' Ġunju 2016, jum ir-referendum. Kważi 52% tal-poplu ivvota għal Brexit. Din waslet għar-riżenja tal-Prim Ministru Ingliż ta' dak iż-żmien David Cameron li kien ikkampanja biex ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Wara elezzjoni interna fil-Partit Konservattiv, Theresa May kienet eletta bħala l-mexxej il-ġdid, kif ukoll il-Prim Ministru l-ġdid tar-Renju Unit. Fl-ewwel diskors tagħha hija wedet li ħadd tistinka għal pajjiż li jaħdem għal kulħadd sabiex tagħmel minn Brexit suċċess għal kulħadd. We are living through an important moment in our country's history. Following the referendum, we face a time of great national change. And I know, because we're Great Britain, that we will rise to the challenge. As we leave the European Union, we will forge a bold, new, positive role for ourselves in the world. And we will make Britain a country that works not for a privileged few, but for every one of us. That will be the mission of the government I lead, and together we will build a better Britain. Fid-29 ta' Marzu 2017 May invokat artiklu 50 ta' Trattat ta' Lisbona u hemmhekk beda l-proċess ta' sentejn li kellu jwassal għal Brexit. Dan ma seħħx u l-Gvern ta' May ingħata estensjoni sa 12 ta' April 2019. Sa din id-data wkoll May ma rnexxielix tikseb kompromess. Wara 3 attentati falluti li tgħaddi l-pjan tal-ħruġ mill-Parlament Ingliż, sforz reżistenza qawwija mill-Partit Konservattiv u dak Laburista, May irriżenjat u fl-24 ta' Lulju 2019 laħaq minflokha Boris Johnson. Well, there you have Jeremy Hunt cheering the new leader of the Conservative Party, a very good moment in the sense that there was some degree of union in that moment. Here is Boris Johnson. There he goes. Everybody, thank you. Thank you, everybody. Fl-ewwel diskors tiegħu Johnson wiegħed li sal-31 ta' Ottubru ir-Renju Unit jinfired darba l dejjem mill-Unjoni Ewropea. Wasal għal arranġament mal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, imma l darba oħra il-Parlament Ingliż ivvota kontra. Order the Prime Minister. Mr. Speaker. Well, thank you. Thank you, Mr. Speaker. I'm very grateful, Mr. Speaker. I'm very grateful to you. I'm very grateful. Talab għal estensjoni oħra li għall-ewwel ġiet riġettata mill-Ewropej sa ma ċedew u tawlu l-perjodu għal Brexit għall-aħħar darba sal-31 ta' Jannar 2020. B'nuqqas ta' appoġġ għall pjan ta' Brexit min-naħa tal-membri parlamentari tar-Renju Unit, Johnson prova jissospendi l-Parlament għal 5 ġimgħat. Pjan li ġie interpretat mill-Qorti Ingliża bħala mossa li provat toħnoq il-vuċi tal-membri parlamentari. In-nuqqas ta' qbil fil-Parlament wassal biex issejħet elezzjoni ġenerali oħra. Għal darba oħra, Johnson qed iwiegħed li jekk il-Konservattivi jkunu eletti ser ikun qed jaħdem sabiex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea sal-aħħar ta' Jannar. Minnaħa l-oħra, Jeremy Corbyn, fissem il-Partit Laburista Ingliż, qed iwiegħed li jekk ikun fit-tmum tal-pajjiż jgħajjad referendum u għal darba oħra jerġa' jsaqsi lill-poplu tar-Renju Unit irid li Brexit isseħħ jew jitwaqqaf għal kollox.